Monena. Iya, kena mana cuci buka. Kayu jauh pada apa itu? Atau juga nunda tuh kan cuci ke Monena. Kena tuh kerja mayung di tempat. Selesai kami. Oh, anu. Tato. Oh. Nakakain si Oli. Iya. Telepon na kami. Oh! Next, teacher Stephen. Sediamnya Pak. Saya kita minum makan di pasar solo. Ayo Pak, kita lihat. Terus kami diterus ada teh. Ini kan apa sih? Ini diosok teh. Yung ano? Oh iya, dia lagi pindah mau kita no. Pindah mau. Enak kok, Mas. Iya. Pila itu kan balau-balau itu naman hutan ke atas kinana. Ya kena madatu. Sugai. Kali buduk misa deh ya. Lalu misa. Kalau ketinde. Apa nani puri? Tapatan buka Hah? Are pergi mamira ta kay marar ko. Yo Pak, oh Pak Rigen. Karunong tempo. Lalu mau udah tuh kayak gini lalu. Halo, bang ura-ura masuk dia to lain pakai kalau aksu to Sini aku baru sini. Pulang makan nanti. Pati edut eh. Laki ya. Apa non pakai itu? Oh di papelot. Oh, di papelot. Di papelot. Para kami kira. Alam ke Victoria. Ada kita kalan dulu ya, kita kalan dulu teh. Ngabun na sinitam. Ya. Oh, tinggi tinggi mas. Ya. Tol apa anu kalau sekali itu Jadi Itu kan bisa Pak.
Iya dia menit tuna Pak. Udah udah tuna. Apa? Oh, sampai pusa. Ini kesediaan itu. Pasien itu kan itu limiter. Udah lagi. Ada patah gimana nih dong? Ini kalau lalle, kayak kalau lalle mo. Sekarang kita kali tapa benda mite lolo. Oh iya, iya. Wah, dulu dulu ya. Harus dulu. Apa hari nala? Ay mandala mo kita tu. Akai mati dia tapa benda. Iya. Lakukan pembicaraan ke tomate, mi papel ini temperan ke tomate. Iya, tuh. Iya. Iya, ada ke tomate. Ini kami di papel ini temperan ke tomate. Iya. Oh. Oke, benda mo. Ya, tipalepet, Pak Romero ya. Tokai tayo moko ya, tokai langan tayo moko. Ya, ko nangalasu si bang itu naya tewe ilan di palangan balakayan dako ite siaran to induk ke bisa ikumpor ini. Yo, foto makompor, kebeden itu makompor di tempat yo. Satu. Yo, ke dempi meja doban mau misa pa bukan lebih meja. Sampai ke dempi meja itu. Jam berapa?
Sabi. Iya. Tapi poin-poin satu. Kayu taparan ini. Sambu. Kinain dulu natin dito sa malim. Ali. Bisa pa. Bisa pa sambu. Bisa pa sambo eh. Sambuin niya lang balon lo betadan ni. Sambo. Iyo so may time niyo man dilo ko. Benjalan pila bote sa komputer kita na awal ba. Yan ang gibali na dito balik. Ya oke balik ni. Ya. Kamu kira yo. Iya, sabah. Tampo selamat siang itu mga risa dari Raja Utara. Ko lana pa lambukan siaki. Iya. Unang bay na susi mo sa uto. Ke arah selatan, kepala ke selatan. Rinting tomen mulu semua. Lain pamisa ini, nanay itu matang tama dong baru. Kalau itu gilas dari baru dulu, enggak yang pak. Nanay itu, oke itu ada ya. Atau mau ke sana, paling ujung dong.
laal abi naman ito to kaya ano. Tapos ka na do. Sa parang kapunga to, dali ato mabusan na. Rombe na paningido na lo. Yo. Pasyal lagi bati enak naman siya mararangan na pakirin dito parang kapung. Tapi paling ujung do ya atau mabusan na. Tapi di Pori si Misa dono sini enggak salah. Ano sih kita bunga di dandan di sapi. Ya. Soalnya bang begitu kan itu kayak rara. Yang di Pori roko tangkiau. Tapi tolem. Ya. Pasti bagian nih, no nalo kiri kanan. Sebelum dipawetkan dakote parang kapua kan labis si ayat ke mabusan na yung sidik untuk Dia ada Pori kita di. Akibuan na doon na tole. Suka yung may akibuan. Laki hindi ka na kumain. No. Laki hindi ka biasa malute banget tapok kata dan di koma tombi mikit pa madarang butu tarundunan nayate ko lapau kubang rikika pakoyatu prinsip ta saya pernah sebagai pendidik sudah pensiun prinsip saya tentang adat istiadat lebih baik kita berbuat salah daripada sama sekali tidak berbuat, karena kalau berbuat dan salah gampang kita perbaiki. Tapi teman-teman kisolana sang si pak kadang-kadang kan temai pira-pira termasuk anak tomate ia temai pak gauran ko budana penggarontoi antara lainnya tuh didi nangkaran temai pak rapuan tongki sitamu kireken-reken ni ia tulenteran nate tapogau tote mate di sanga pak papitulompo betul pak papitulompo kedio na kinalona malute duka na kwatu todolota anak kalapasan jadi gua pak papitulompo ya mau poneto na bendan tesusite maapenduan na laki rorongan nila ko kita toro tomatuan kinde makale inde awak tiromanda landi sanga na lilik to karwa buakna ia tiambe diwalang takoy mani men lawalang ta iyan na di kwa men lawalang ma bongi piki dio ngalang ia te manikian ka domay da di kwa mempoe sanga atuk melayo sanga atuk do alang. Yes, yan ay pasusito yan nakana todolo tanakwa. Ya de te may banuan do ota. Ya te may yalang de eta.
Ya te pisang apa to merio diondo ona do banua. To te mate doalang sangat tinti me sabi la kombe na tu di pasang tinti alang ya moto na merio do satu melayo satu. Dadi kutole takoy mani melawalang tae mempoe satu batu melayo. Nalante tengkana tiada nama tombi dako tabe tamak perangi la di Pogau ia tu parepe alani ma to tapake to sangallo mi pasamboy milan la male ki la koto balakan dako mingguliling pentalun la dolo tombado ke mane to tomba bombongan mane to tombi mane to tibang batu ya to belotero moda namang kato ya to terong parepe to disamboy mawa di paundi dio boko pako kita bang musikon kani sitongan na labing guliling ki do pentalun pa yan tiro situasi gana mo se kirek ke di sana mo to tarunduna mo tumak tombi yan namang kato tangka molangan pentuanginan teambe kita to mangura denina tu saadi no kalakkian yan na kita talu lembang na tapan na isang alakkian te berpisah video may banua di longa patomalin na ikwa lakkian yate di sanga pentuanginan pato ke kada todolota jadi ya taman kamak tombi ladian kak molangan te tomatua ambe mangkato lana kita angka kedako lana tenten tomak randing na dolon na toromelo doto na ite tomak randing itu tuang domai pentuanginan lako balakan dan duka tomak pasang ngosong lo lana ola padako ya matoki percepat ite pasusi moto tomeka aluki tomeka sangka ki meka padikuang ki dolo la tapatengka ada nama tombi dio menisa dewan stasi nanta ki ilan pasambayangan C1 iya lako kita minta masalah nasang dolo la tapatengka te sara lante allo totemo moy kami ta sorong itu jona katuanta ta pasyong pupipong mato itu jona ban nang pinanta tamas sambayan lasangan na ambe na anak na pinamasallo amin o buang sungguh memase la suruga ki kanasai kumua tumba memase mi pak kaboro bila kami mintu mas solanasang lan tiatu tote membuang anang kami antai mito menganang kisimisa-misa mi parampo kalante inang banua kamar senan lantai nan yate kumase kamati kolo alomi buang dino pamitunduikan bengkan kamu watangan si kawataran dino pagi posara ite sara lantai situru lalampa porayami pagari kasalang kami tadi talian kate mas sambayang belada minggu nanti kisor mati kalemi mati terasangan na buang ki po Yesu tutua siya maprenta sula kamu na pinamasallo totemo siya totong salakona amin lasangan ambe na anak na pinamasallo amin. Ya, saya namai kematian kurus semangat lako dewan stasi mangkana takilan pasambayangan ya tota dulu tulak kepalakan buang bunyi tonta ma paling moterong saking itu to balakas satu tapi sinu kita kau patah pasundu di balakan le kemang kai tarun dunan teh saking itu dolo ya to parepe batu tulak kepala pam ambe mi mawak to iya to di dulu matong tama palimbong te dong patu maapa sa ate dong kena soyang sunod tarik kito Raja Utara pena kita to talo lempangan ata di kuwa maapa sa ate dong di kuwa rima palimbong te dong patu maarampun te dong sakit minda tu udah langsung itu ya pekodi sakit na kan kayo to taralin na gawin mali ame man tum tarari indo kan betulun na sa ubo to kay sisi to ay na check ke sir
Teman-teman ki lata turmelo kita lan tondok lamane la koto balakan ba tumaan rundunan ni tiada nama tombi anak-anak ba tompon ang bayang ko na martada ya ampo tomate ren kominali si bisa te tombi de fantantoy ya pate bisa te la sebulente lang babobongan ne Panjemite tudoke tauruti tombadoke demo komite namani bombongan yo tak ada lagi pampalako la berurutan ki anak tomate ampo tomate tala mite tombi simisa pasilambi la dolo bombongan joki pokokna bombongan yo demo komin tabe yo kamu la dolo ampun ate tomate ya pantan ang alay te tombi si bisa ya muy panakan na jadi siya kumi perei lain dete la yo boko tu la si lambi bombongan tu tombi Yo. padoli bombongan ala nasa kita tabe lako keluarga sini pamaju-maju sini itu doke sino ki toma badong mengkatulong keluarga ta angka video may to tibang waktu belotero Kaya ko siya yang ano. dan nomor kita tahu lah sini takin de kita to tangga-tangga ya te patuan do te dioki diorina ma di rakato mangkasi na nageser kita sini la to lailan ya nando tageser pi mindamin kambi sama tombi mai tombi ya geser bisa ubo ke sini te tibang belotero naung itu tero pare peda ko tul inde tera 24 nasedo asal rampok ido nai ko bang mo mengguriri ki pental lunto sabata na mungkin dia latani mengguriri ya membasa ngatena di ko ma tombi maleki situru tombi la ko to balakan maju tombi sini maju sambung kita tiba kan oboko kemangkai tombi iya kabel awas kabel ya tiro-tiro jole bang makan ini kabel kabel ya disusul bukti bang belotero silakan maju tangkap di TV belotero kita ya kau itu pada video ya silakan maju ya maju yo susi makan barang dato tu di kuah mak tombi maliki lakoto balakan situ tombi ya bisa ya pasarnya kami dulu nangka patatur di tausok patabi pataru reke ayo sokin de tingo pentuanginan nadidantan di luto tingo lantang pirak dako laga to mabadong ya ta kele petelangan ta panon ri tete di bang ya laga ko ta pawadong tabe
Pano lang yung ano yun. Yo. Si Ipia ka na ito kaya. Yo. Oh. Kita mau pemilangan to tumaba dong. Yo, pasar itu. Tunala dia karakter ambil langan pentuaginan. Tabe tomatuangke tuto indo mintu to baine balla mi do maite lamba mat ate indo ki PKK tabe kita indo pukul terke Yo, ke Samurai Terolindo, PKK. Yo. Nanina pagkukuapin Korea rinde telanne si ayak tabe. Oh, nanti ilapuri lang nila, nanti kumpuri lang na. Tabe, hindi tereng ke minine ni. Hindi tereng ke. Hindi tereng ke. Ete main dete. Yo, nanti peminta ke alangan mana kau? Melo mo kami namay. Yo, melo mo kami namay tanah milan ke. Lagi jalan sisto. Oh. Yo. Tamar kami tadi. Ya, pataruh ini ke pentuagi dalam panamba. Oh, tak siapa mila kita kena sama ngalangan tu, to baik deh to. Lebih dulu mau datang ke sini ke. Ya. Kita sama ke dari. Sambil digulung. Gulung. Ya, digulung itu, digulung. Sambil digulung kemudian. Sandal abi dulu. Lelo, sandal abi. Ya. Untuk itu petasan Nina, petasan panoni dikirim kiram kami. Tak ada perasan. Apa di rampo? Sule Bapak Madara mau petasan totemo, la bulan 1 pi. Pokadi ko ay kubat La siapa ya. Natur mere do. Paranding itu tuang. Tidak, teman kalau mau, nah turmelo itu temuan itu. Nah, dan kalau mau Oh iya, itu. Sama dia sama. Tapi kan itu asiswa kami fasilite kalau pirang-pirangan lo keren nih. Dokpa.
bisa memilih. alay to, Oh, dia lah itu kamu tahu mawa na to. Satu. Yo, lagi to sarong tame balakolong satu. Marasan to di sedan tu tu tu.